Bientôt Théo, amo Erkoz, c'est super que le Rennes Métienne. Et t'en as plus jeudi là-bas. Et c'est da zon bar figure ar vechal oa kalz kut, rei kut. Andras oa important ma meustra ad lansan treo a Blamand. Ah ya, bedieu da obla, de pcharu, un tut en gouet, toi. Breiz e broar festivalioù pendant Nantes, be war lene oan be nul tout blam da rovid. A Blamand be ad lansan an treo, be war an tonal e vel just. Be Lamand, bar son erkoz, l'air zo bekiniget dek devez gwell e l'air pider. E dostage deud a ben an ozerien deus o fariaden. A petajonj an arzourien hag ar festivalourien. Evit goudiror, deud war me l'air bakarez. Lardin peso reoleno zo wit Donbass wit de bla. A redet diskoal o baperen ispecial a fet lieret. Boué der, heret diskwel verbe brechiet pe traman verket o tougel ar nevet ret. Peus se mod vet digemeret an draeg an dut. Mate hezo tut a zo chomet war l'air. Don a rez bepla, pekaji, ingal bopet. Ya. Gwell peus o chanchaman a fet festivalourien a fet an dut. Ya, donora tut pindidiker Blamand. Hag tut brechiet a sen eke memez noad tut. Neus ket kalz a dut yaouan, pepini zo yaouan, met neus ket kalz a dut etre pemzegl a tregon la. A mahom drek a leuren vras, san mez gant Jean-Luc a zo bar skipai an erkoz. Jean-Luc penons et tremenet an treo a Blamand. Ster doa an trao. O bern glaouz o bet. Ster doa des labours de vi prépare festival. Pet a dut zo war festival a Blamand. Pem mil zo fenoz. A penons e an ambiance a Blamand, penons ka veste an ambiance. Memeus mod vel d'habitude pet amant chanchel an treo. Neti mem smod, o bern tut zo ton ga bigwal, neti reioun tre. Arretan da ger, car a Blamand zo chanchaman nie, pig neus ket camping. A reioun zo on da dier, bedieu neti moin de kous que... C'est notre troisième concert. Hag an arzourian na han pet a jonj gante. Briak ar wechkentan oa dit zoni bar an erkoz, ma fazionka. An el gwech. An el gwech. Pet a deus antiman na Blamand. Ah bah, ni moi laouen me meustra zeni ba an erkoz dija pa vefe astum zo ar Blamand pe stumal. Witon me ar zon adek dreiz pig helom diskwel d'ar muan a dud ar pez a ran. Zo ken eus nebetor a dud pez vigebet 107. A oa poent da at gavout a leuren hag ar publik. Bah ya, vel just, an vla. Nulen mem o tregon abaden war lene dija. Setu an drae oa start witout da skipai, dreistol pig oa mo kregi gant ar strolat, quoi. Hag lanset mat oa an treo, hag bon, pep zo chomet aza, me mo vont da hat dabout an amzer golet. An dra zo important vid an amical laik, don de jikour, non? Ja. Perag important, dra zo koz important. Après, bring de jouk a bugal dans un tomski, un bord d'amour, dans un home, biche qui béguet et hinel. Diga sa an ton monnaie, Ja. Les plats. ya bo pla ven tam. Ja. Une seule chose, appréciez cet été, ok? Appréciez chaque moment.
on a la Vardine Penaos et on est Rercos à Blamont. À Blamont, on est à cause d'un temps qui spécial, mais neke fall. Ben fin, gavout a brau da bean, ne bet a tut, ya, ben fin oa kachimon evel wech kentan deus an Rercos, neke fall da bean velze, quoi. Pour Guir Maté, du ben à Strolajou, à programmation de ma peus rendre. Peta peut sonjeter de programmation à Blamont. Ah bah à programmation, à programmation zo brau et surtout un drap poesus et wagonin welet briek gerveno. Blamont neus nemet tut deus breiz a deus brohal ben a fin. Tut deus breiz a deus brohal epken. Epken mais nemet a tut. Oh bah non. Nemet Stéphane Echer zo pote suisse-allemand. C'est un 2020, année de merde, mais très bon en bouche. Monara en yol le guz oa an Rercos a dibar ebet an treo a Blamont. Ispen da rondition nou yeret ebet digresket a gals a budget de 7 millions €, da 2 millions an €. Diez ebet ar publik zevel adu gant ar formule newe a 5.000 places ki neget bomde, n'un ket kaat tout an dut. Pa oa be ispen an 50.000 dut bomde a bomnons a blavejou paseet. Bet da feze neke strict, neke maro an Rercos, ar zon erez hag ar festival zo beo, hag a chemo beo, an gant raze a gonta, gant ma pado.